yada obaze na se da wa ma azepa achihen na da azepa achihen yinkutinze yemfa na seda inzi za ye wo ka cheno anape nyina anye de aseda nka nizinda akwaba zeba corporate do na mizineze da fancy do president for the Brothers and Sisters Association matna si yinkutinze na za osede mdusum biara no mzobosum wo sende enyim de se esoro anape biara e wodwumezi bebre a o wadwundo a ebezi na mpo no oto de bia na edwundwo ho de yi no mepa hifa pa nemenya ibi anade aza oriyam no ebi asa yer bebi mpo no orho wa hwempo da bedru na ebutum na ezasa ye wo hade ezemo na ende anape bia na sore pe digital nyeme bi pe electronic devices bi na ze eze zijuma ende na se epe bibi da monkotiza no me ho kra because I got you papa Kennedy Digital Satellite Center for hade de wo becheche hen nyama wo na se epe bia etum na aba hen ho na akake pebi anepe ma momo good morning minuaba bibia dezi nyame adom na Kennedy Digital Satellite ho bibia dezi ho idwa ekoso Ghana fo ni didwa papa anopa mi wa ha se me ne ono a enti ye ho asebo no bibidi nkomo match ni mapai wo Kennedy na obia nso so wo fufu pounding machine no business no the zero so papa adekese no aboso yi minuaba ha ma menchia wa ahwefo nyina no pai okay fufu machine no yade ba ko a covid time ne de bae ni nyina ne se yare tu atisi no ene ye se ekwa be na ebefa so Ghana yifufuo de emfa ni agro na mom yebetimi aye be ye hygienic ne be safe area man nipa se de be idea yenya problems bia ene ye ne engineers bi tena ase na ye share de sa machine bae na no kwasem ni eho adansidie ne de enye me na meka wa ha ono atobi ne Ghana fo na edi ho adansi sisi ama uye fufuo in commercial quantities aton a omre ena afi ede adwuma so abre Ghana fo meka say bia na wonu bi tifie wo ho onya adwuma wa wie school ba wo de to fufu machine ba ko pede for man na hwade on fanya business e ho every day Ghana fo pe fufu pa every day when you scam for to amanya 300 cedis 300 cedis sure because o hwe important bia e bi wa amanfo di adanse ya na kire se eye adwuma mpo chen ka I see nti na no pay no wo di abaya ma me ne se wo hwe Adom TV ase a ya tro Kennedy Digital Satellite numbers ni nyina guo fa number ne frɛ bebia wo bia Ghana ha de wo location nye problem ni nyina ne se wo di unya frɛ na wo se me pefufu machine e de begu kam ne de abrɛw enti mesrɛ obi bia wo ye bosumi adwuma ana ankrankra wo ye wadwuma we su ya opportunity for fraud man fa ne se fufu machine wa tom yensa na nkra ha wa position obabi a a day bia with pass 1,000 cedis side business papa sure enti mesre bia fufu pounding machine Kennedy ne de baye ene nei amanfo bi so asua bi ne ye but mesi papa no ene de obeto a wasom badwo na obetimi de aye adwuma de eye Kennedy Digital Satellite fufu pounding machine commercial one to be fa kosi ukrom fa ma o ma me mfa nya adwuma bosome so anya fi na be say yi ska free ha de akoma momi biem eno a o de adwuma no dididi unso kra utimi di BCC wa wo mantwe ba bia na very portable ye adwuma so in commercial quantities na de den say yasa akofa domestic ones ni bi so aba nti maba wa o me corporate ladies a o mo pefufu kakra na so oni time obe wo fufu no obesisi fufu no ono no onya bi hye one side a ne nkwan be anapa wa woni fufu a nti fufu machine a ono one kasa de pedi use personal use onya commercial purpose nti no aye wunkwa na ewie no na ide ebo ba nche na obreze obina ezeguma pa na una o se mehie bi ese unya bi yes because ye pa na say about purpose obi ha opa be nkwan okoto abe ya oni time obey si eno so di guma papa na aye abe na ama na bibia ye papa enti mesre wa no pai fa number ne frɛ enye fufu machine kwa na ye de aba ye de abro machine enso aba first no ni ye ko nika dem but see yakofa portable one aba eno so ye adwuma in commercial quantities enti obi bia wo pa adwuma ye no men kasa adwuma ni adwuma ho beto commercial abro machine bi fi Kennedy ho wo de be yam abro
wode be yam kokunti wode be yam ayuo ene atoko a ede ye kokoni ade ni nyina eyam fiko betimi asan de ayam nkate ti mo amye granite paste ni nyina enti dwasofo ma muntie me mo amye dokono ton muntie me mo amotete mori ton odwem machine na ba mam obi antobi number no nego Adom TV ase no fa number no ne frɛ abotre kwa so kire ba bia wo wuntimi ma ye shops a wo de kire ba bia wo de be kam dia bro akra ye wo wager old barrier kokuru biti junction so a old barrier wo de wo fa wager kwa no so a old barrier ba stop usi a bu se Kennedy bo kese Kumase your family plaza dining e wa Adom nti wo de obi bia ofi sunyan ofi tamale wa bedu Adom anopa ya wo hwe me Adom TV so no your family plaza abrosan ni mu wa Adom first floor and your sign wall patasi police depot enchen ho Adom house on your first floor nti obi amko na yasa ko fama kuma shiaba it's a restaurant na choba for no omo ye nkwan in commercial quantities na onya time nko en use blend and fan blendi ejeni boku tomatoes ne garlic ne ade no ohia machine a be ya ade na be ya wie so no na ye kama nti makuma machine so bi antobi na wonso a ebia what market ba ebia shop na wotimine niam a woto na contentem mitufo bo modine to makuma machine bi position obabi e ma ne to sa anyo ne sa anyo ma no ti edu se ma ne ba market abeto sa anyo ma yi a omoto ya ho a no agire wa ho machine ma ya mo simple fast agis kana show ho it be patch of number ne frɛ afi home appliances had the Ghana de obi adi adanse se ye bo no efuche obi a okay upe bi atu aton upe TV pa atu aton a football season na the room the show Bra Kennedy ye TV ni nyina 4K ye TV ni your the 100 your the Mcast ewum your the nei satellite digital nyina san wom bi nti TV de minim inches a wo pe ifie de no se problem aba ho a sesa no home appliances secret woman ni say say now repair now repair na we use a light bebre mom tino bruni ono oye fault ba mu anu apia si nchen na Ghana fo akosesa ba bi go say second hand you use no or electricity but some basona no electricity bill kakraka na ba wo de asema mi kan sesa home appliances o sa cha sesa no na to foforo na hwe electricity a obeto be bafom ye de conditions pi aba na nsi awone ba ye nti na manfo fe se ya fa ehu adi awia na sa pie to air condition bodam ye Kennedy air condition papa anu nso yudududu kama wo de ne se fa number no ne frɛ air conditions e bi wasi hostel wasi hotels wo ye estate developer wo sisi adan ton wo pe bebrebe a wo kra de san wo hyehyɛ de ma wo nti bra ne no ntenase ne ye moa no wadwuma nye kama deep freezers fridges Kennedy de oba hawa edwehwo wo ye obi a wa bie cold store kakra wo fie na wo fridge ni nkoyie nti ama enam ne sɛ ya na ɛsɛ ya begye deep freezer wo Kennedy ho ye the popcorn machines aba eno so to bi odi si one side o de bo business nti eno so de wo ho afemu a mo pese musua adepam yes adepam for no yakofa industrial sewing machines ni bi de aba knitting machines ni de bi aba ye the manual ones ni nyina so bi aba obi a fa number na no pay na ne enkasa ne ma obi mesre ebia me mo home appliances dia nkyese ye ni bi e woni nyina bi ho kitchen ni oma de mai no aso aduane ne de keka ho nyina bi na payment plan bi anda ho say no we ankra te say ebia ye nya ba adwuma yi de we amount 2 months say ni ohia bia fa betua ne pe fa wa ya ba na adwuma za we aba adwuma de free at the man we do pay slip be kire e dia dance say o je katua fi controller wono sesa ne man de o pe bia de ko na wat won kanka ihumpo dabi nti be sre obi amra Kennedy mo am pese mutu home appliances cotton or region ube agent amaye no ye number no ne wo TV na se no anopai asempa eyitia yen kasa bebre ade panso ne ton ne ho me see home appliances opa so to a di kan ko bise bisa bibo wo no aba Kennedy no difference no na bibia it is sound for number no to go bi me na Kumasi numbers ne ye 0244 385 128 and a 0243 074 750
Accra your wager old barrier Accra which my friend I was 0207 65 30 31 and a 0244 385 136 numbers ni go TV na se na bia wo bia fa na frɛ Master Sentino Kennedy Digital Center Satellite Center Kennedy Digital Satellite Center o hozmo do ba ma brabo aye simple amu de juma wa na pede ye wo side hustle bi